What's up mga guys? Og mayong adlaw mga silingan. Nag-video na pud ta, lain na pud nga video atong paghimuon karon kay bag-o naman pud kitang ni mata. Mangita na pud ta unsay sud-anon karon, sige ta gunahonan sa sud-anon ani, wala na koy mahunawaan. Dayon nagpaminaw ko sa palibot og akong gilantaw mao to nga nakahuna-huna ko nga moadto sa market dinhi sa among barangay dinhi sa Makilaw kay para mangita og sud-anon. While padulong ko sa merkado na ako'y mga nakastorya nga mga tawo. Ako ra din sila mga kasagara mga iyaan og igagaw oy nagapalibot ra gid taon mi dinhi mga kaliwat na mo dinhi. So mao ni ang kasamtangang kahimtang dinhi sa among market. Kita man gyud mo nga mura mo nabag-uhan kay na sila dinhi kilid sa eskwelahan kay giguba man gud tong karaan nga merkado na mo dinhi sa among barangay kay i-renovate lagi para paninduton. Sa atong pagsubay, akong mama dayon akong gipangutana unsay sud-anon. Mao to nga wala man kayo isda karon. So kini lang sang arbi akong lapwaan. Arbi lang sa kay mahal ang bagal niya. Minus baya kayo og panguha karon. Pero makita po din nyo nga na may mga naka-display. Kung gusto mong alimango, anhilang mo sa among merkado kay presko o kamo makabarato. So balik ta. Nana ko din sa among balay magluto na pud ta og sud-an aron nga makapamahaw kay gutom na kaayo unsa na orasa karon dili nating pamahaw. Bitaw sa mga nangita og dagko nga isda o mga alimango og pansat, direct PM lang mo nako para pud nga ma-refer ta mo sa akong iyaan, akong mama ug sa akong mga silingan din na maligya sa merkado sa Makilaw. Makales pa mo, makabarato pagyud mo og presko pagyud. Dagang salamat sa inyong paglantaw. Kini si Untoy Restilador. God bless you.